Like kam belai multiple job vacancies kijing pentep like kam gumba shipotally ngila bolang haga di ka video ka bamta. Kidan ki kam babun belai adha supervisor nang ki kam senior research fellow ti kam ba nang banyak skuti hapo shillong bat ki wi kam babun nya pat benya haki thop ba phero mila pu kawai hadin kawai pat. Teman-teman nyapat cuai yang nekatop ke banekong. Haga nekatop ke banekong labu lang gini south teli ke jepentep kanek banekong away ke batok manager required don kam manager bala don chipol lai post nem sejrong. Bala pendap ya graduate badon work experience kajing si badai sau po hajar do nyo po hajar. Bila ban pun hau kendai pran riu lai ari wai pran nyo sao. Tesan away batok dan kam kerki ya kawai kintai ba smart girl ki badan experience haki kam accounts bat bala man keren tebit bah haki English bakti Hindi. Tapi bakwa apan tap kila apan apply how to number contact number riu kendai not kendai iwai lai sao nyau not bat kendai pran riu ar not ar san lai iwai kendai. Sakan away kadai Sakura salon Kashlong kadang kam ka hairstylist, beautician, nail technician kibaran experience income jid kanai dai halai mkra pila ban phone atau number kanai pran riu lai non riu not ar sab lai. Tesa kanai kejepentip kadai na po Frank Motors kabatho we hiring join our team ikam bala pentip kadai sales manager nang ta team leader. Namta sales manager kibadan bun senam ki experience hai kam sales kam kerpang ai kita ki automobile sales experience kan kam yo nong kam bursu ban sajin. Tapi team leader badan experience haki sales field. Tak begitu bandan ya taka 4-wheeler driving license. Dapat apply pai hapa ek resume jong pi sha untuk kita email hr@frankmotors.com ane haki tu ki WhatsApp number kendai not pra kendai riu sao ar sao lai ban hab to wai pat pra lai nyau not nyau riu pra riu sao ban apply ya kini cepetep la pentep dak Frank Motors lo ngene ka thop ka wai pat ngibu tangane ka wai hi ka batha we are hiring join our team kam bala pentep kini ka wai pat tha require staff kiran kam staff naka benta ka Regal Express restaurant ka bansa sedang hapo la imkra dan kam nong shet batbet kam shet Indian but Chinese nang ta bat shet tandoori kawai CDPs kawai com1 bat ka bala de com2 kata F&B services ki dan kam captains nang ta stewards waitresses housekeeping utility staff nam ta coffee maker ki dan kam kapos barista tanam ta jingte ba khamle ki ong ban contact hai kitok number khandai nyau sao lai ar nyau san and then riu khandai not khandai lai not nyau lai taki bas kwa ban tha bat badan experience kila ban WhatsApp ya kitoki ya ka resume jong ki ha kitoki number balai taki ong ya ka salary ya tulap kan ai kat kum ka experience tanang ta kane ka Ignited Mind ka code application nam ta ka BPO base in Bangalore mantrai hai kam voice process taki badan excellent communication skills nam ta ka voice process la pendap class 12 pass sejrong but badan riu bana experience haki kam international call center kajing siu lai pusan hajar hadu sao pau hajar bat kasanon ke incentive kadai kam night shift kajaka trai kadai hapo Bangalore taban apai pilot mi syaka Ignited Mind kabadan hapo rob me building aba bagasing lai inkra ne pansipun kita ke number kendai ar laila iwei sa iwei nyau ar sa na bentaka cintip ke bakam ne tika tu kadai cintip naga Ignited Mind tesakan ga wei bathok don kap karna ban yarap hadukan ki bala ham tip lot ye ki jaka shillong bat ki badnang ban bha banya skuti nata ki ong kidan kami tu basa sikithan opar shillong ki ba syong yin ki bam padan kam
ki pensilor ba kin apply ya ka ne ka kam te ban apply phila ban kli bane ne WhatsApp how to number pranyo riu san not iway lai lai te ki banang banyak skuti nang banya skuti pela tip bon teliki bon ki jaka hapo tip has phang ki jaka baran hapo sor silong te kana kane ka jingkhot na ka banta kham karpang e gitu ba songjing ki ban kam te phi la ba apply ya kane ka kam te kini de jepetep hane ka thop tem tang ya pet pat sakane ka jing pentep ne jepetep ka daina ka kam Aadhaar supervisor hapo East Castle District applications invited for following posts to be filled purely in contract basis for a period of 1 year kam Aadhaar supervisor operator district kane de East Castle District kalat kawai Thank court application namtak Aadhaar operator or supervisor in Aadhaar Seva Kendra under CSE e-governance services India Limited. Kapos kadai Aadhaar supervisor or operator district. Ka minimum years kadai undai banduna ya khat prasnam madhap khat prasnam secara kilaban philaban tham. Kila pass class 12 intermediate la senior secondary tabla pendap class 10 but Arsnam ITI ruk laman thap nata penap matriculation but license polytechnic ruk laman thap. Take it to the eligibility criteria. Take it to the minimum wages of the respective states set for semi-skilled manpower. Take it kumka kirukom basiu ka jalla habyo jingsiu. Taki candidate kide bandan the Aadhaar operator lana supervisor certificate issued by testing and certifying agency authorized by UDAI for delivering Aadhaar service. The candidate captain to Aadhaar operator supervisor certificate. Tanangta should have computer knowledge. They have one apply nata pihak sim to exam Aadhaar supervisor exam nata lang batu kaling nata have apply exam kan sadon kata authorization executive kin sapha sa state team nata andal approve ka state team pensala ban sim to ka manlayale to ka Aadhaar supervisor team Nang tapin sa iyo at Aadhaar LMS certificate once LMS ID and password is created. Tapin sa iyo certificate nang ta anda pala ada pendap ya taki ID but password. Tang taki BL is kim la ban apply yang ni kam. Jaman ta ya pat sa kanaka way pat ka ba hot work interview nam ta po senior research fellow hapo Central Agricultural University Jok Impal Kanada hapo College of Community Science Tripura Meghalaya. Te kawag interview kanay country tarik panay January arjar panriu. Senior Research Fellow Lifeway Hajar kan ay kita pendap MSc badan rangkat bat kata ke ay kali UGC net. Nata arpo prahajar ki bat ki HRA komta terten kan ay gitu ki bala pendap ya ke MSc itu ki subject bat ki bomdan ya akar yang lain ya ke UGC nan. They have done experience ke Arsnam but ke working knowledge of computer knowledge of local language tu kan longkom kawai niki jingbu kendon bansha jin. Nang tagi candidates ki hawan ra ikot keselabran kam haki original nang ta rangkat ki biodata haka plain paper kata 2 passport size photograph bat kita kejaran kam. Kenamdan gati EDA bansi kita buan saka work interview. Namta cingti pak khamle kelak ban phone untuk handai line riu lai saw lai way not san. Tika ne kadeka cing pentep la pentep taka. College of Community Science jang katura. Tentang ya pat sakane kan cing pentep la pentep da Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong Kalau Mali Hospital ka court application nam taki kam nursing staff nurse nakapanta ka MNCU and MTW high risk khat artli ki post balai ka jingsiu ang la ban yakran na la ban penyahap kumjaran kam te ka general ka ki bala ban apply ki di bala pass JNM na tabat ka BSc nursing te eligibility criteria la bukan donam to ba habdai ke badan experience ke machine snam hadin ke bala pule hakita ki hospital badan ke ba arspa tali jing thila saus pa tali ki go jing thia chonga government hospital
They have done take a working knowledge of computer nak ta bat ki bala don yak ta training cho haka quality management systems OMS. Ta tarik khadu pan poi application form kada arpo tarik panai Januari ara cara penrio. Haka tu kasingi kan sapanda biata ki verification of documents, registration and screening of documents. Bar ki labu ya kasingi interview haka tarik panai Februari ara cara penrio. Taka por kare no shpong baje hapo conference room Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital. Tekini kini jing pentep lakam bang yolom bang pentep shapi ki barok. Shapi barok ki papai. Kublai shibon ya pi barok ki papai.